uyu munsi ufite iPhone, igezweho ndetse verisiyo nshyashya ya iPhone 17, ariko kuri uyu munsi ntabwo uramenya neza igiciro cya iPhone. Niyo tugiye kuganira kugira ngo umenye neza ubushobozi bwa iPhone ufite ndetse n'aho ituruka. Igiciro cyishe cya iPhone kibarirwa ku buzima bw'abantu. Isesengura ryimbitse ry'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ihohoterwa, impfu n'amabanga y'urugendo rw'ibikoresho bikora iPhone. Ibi ni ibisobanuro byuzuye bishingiye ku kuri nta gukekeranya kandi byakusanyijwe hifashishijwe raporo zemejwe, iperereza rya Loni, imanza mu nkiko, inyandiko za Apple y'ubwayo, Amnesty International, ubwo ni ikigo gishinzwe gutanga imbabazi kuri bose, Global Witness, ubushakashatsi bwa kaminuza n'itangazamakuru ryakoze iperereza guhera 2024 kugeza muri 2026. Igiciro nyakuri cya iPhone kirenze amadolari $799 kugeza ku 1599 yo mu iduka. Iyo uguze iPhone ushobora kuyigura hagati y'amadolari $799 kugeza ku madolari $1599 bitewe na modeli. Ariko igiciro cyo kuyikora cyangwa se bill of materials cyangwa se BOM kiba hafi y'amadolari $200 yonyine kugeza kuri $400 bitewe n'ubwoko bwa iPhone nka iPhone 16 series. Amafaranga menshi agenda ku guteranya telefone, gukora chips, gukora screen, marketing ndetse na profit of the company cyangwa se inyungu company igomba kubona. Amabuye y'agaciro avamo ibikoresho bya raw materials afata igice gito cyane, akenshi munsi ya 5% kugeza ku 100. Ariko igiciro cy'umuntu cyo ni kinini cyane, gipimwa mu maraso, abana bakoreshwa imirimo ivunanye, abantu bapfira mu binombe, ubwicanyi, gufata abagore ku ngufu ndetse n'intambara zimaze imyaka myinshi no gutera inkunga imitwe yitwaje intwaro. Ibi bibera cyane cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa DRC cyangwa RDC mu ndimi z'amahanga, no mu bihugu bihana imbibi. iPhone igizwe n'amabuye menshi kurusha uko abantu babitekereza. iPhone yawe irimo ibintu byinshi cyane biva mu mbonerahamwe y'imiti cyangwa periodic table cyangwa se tableau periodique mu gifaransa. Harimo aluminium casing cyangwa se igitwikira telefone kiba gikozwe muri aluminium cyangwa se icyuma gikorwamo aya masafuriya ubona. Hakaza copper ari ikorwamo wiring imbere, guhuza kw'igice n'ikindi bakoresheje udutsinga. Haba harimo ubutare bwitwa copper. Hakaza ubutare bwitwa lithium ndetse na cobalt bigakoreshwa muri battery. Hakaza gold and silver bigakoreshwa muri connectors. Hakaza ubutare bwitwa tantrum bukoreshwa muri capacitors cyangwa se utuyoboro dushinzwe kubika amashanyarazi imbere muri telefone. Hakaza tin solder, akaba ari kimwe mu bice bituma telefone ikomera. Hakaza tungsten mu bice bishinzwe vibration, izo za microphone. Hakaza rare earths nka neodymium ndetse na dysprosium bigakoreshwa muri speakers, magnets ndetse na vibration. Hakaza icyitwa silicon chips, ibi bikaba ni ubutare bukora chips. Hakaza indium, gallium ndetse n'ibindi byinshi. Apple ikura ibi bikoresho mu bihugu birenga 43
ariko ibihugu bikunze guteza impaka cyane ni ibyo muri Congo, kuko Congo itanga akagera kuri 70% ya cobalt ku isi hose. Igice kinini cya coltan iva ndetse n'igice kinini cya coltan ivamo tantalum. Blood minerals cyangwa amabuye y'agaciro avanze n'amaraso. Ijambo blood minerals ntabwo ari rishya, rivuga amabuye acukurwa ahantu hari intambara, hari ubucakara, hari abana bakoreshwa amafaranga yayo akagura imbunda. Kuva 2024 kugeza 2026 hagiye habaho imanza nshya, raporo za Loni, ibimenyetso bishya by'ubucuruzi bwihishe n'abantu bavuze ibanga cyangwa se whistleblowers basakuje babaje kubona ibyo bintu byose, ndetse naho ayo mabuye aca ko ari amaraso gusa. Apple ivuga ko ifite gahunda ikomeye kurusha izindi companies mu kugenzura aho ibikoresho biva. Abayikosoza bavuga ko supply chain yayo ifunze cyane, bivuze yuko bigoye kumenya neza aho bagurira ayo mabuye y'agaciro. Haracyarimo mixing cyangwa se ivangwa ry'ibikoresho bishya n'ibyongeye gukoreshwa. Smuggling cyangwa se kwiba no gucisha mu nzira zitemewe ituma kumenya inkomoko nyayo bigorana cyane. Cobalt ni igice cya bateri gifite amateka mabi. Bateri ya iPhone ikoreshwa cobalt. Muri buri iPhone hashobora kubamo grama 6 kugeza ku 10 za cobalt. Ariko leta iharanira demokarasi ya Congo itanga 70% ya cobalt ku isi hose. Mu birombe bito by'abaturage cyangwa se artisanal mines hari abakozi bagera ku 150 kugeza ku 200, hakaba harimo abana bagera ku 40. Hari abana bafite imyaka 7 gusa bakora. Mbese baba bakora iki? Gutwara imifuka iremereye y'ibiro hafi 20 kugeza kuri 45, kuzamuka inzira mbi, kwinjira mu mwobo bacukuye bakawucukura n'amaboko, ibaze gucukuza umwobo amaboko, impanuka zisanzwe, umwobo gusenyuka, kubura umwuka, indwara z'umukungugu, kuvunika ndetse no gupfa. Abantu benshi bapfa buri mwaka, ariko imibare nyayo ntimenyekana kuko nta bugenzuzi buhari. Bivuze yuko ba nyiri ibinombe bazi guhisha neza. Imitwe yitwaje intwaro n'uruhare rwayo mu burasirazuba bwa Congo. Imitwe myinshi yitwaje intwaro igenzura ibinombe harimo M23 n'indi mitwe myinshi. Bakora iki? Basoresha abacukuzi ku ngufu, bafata abana bakabinjisha mu gisirikare, bica banga kumvira, bafata abagore ku ngufu, banyaga abaturage amafaranga ava mu mabuye agura imbunda, amasasu ndetse n'ibindi bituma intambara ikomeza. Nimwe mu mpamvu amakimbirane muri Congo amaze imyaka myinshi. Tantrum ntoya ariko ingenzi cyane muri telefone. Iyi tantrum iva muri coltan, ikoreshwa muri capacitors za telefone. Nubwo iba ari ntoya, ni ingenzi cyane kuko ifasha circuits gukora neza cyangwa imiyoboro mashanyarazi. Congo ifite hagati ya 60 na 80 by'ububiko bw'iminerale ku isi. Akarere ka Rubaya muri Nord Kivu ni kamwe mu hantu hakomeye cyane abacukuzi bakora. Mu mukungugu mubi, mu mwijima, nta bikoresho by'umutekano, abana nabo bahari. Iyi coltan ikunze kwinjizwa rwihishwa mu bihugu bituranye, igahindurwa labels cyangwa igashwanyaguzwa kugira ngo ijyanwe nta nkurikizi ihari. Hakaza ubutare bwitwa tin ndetse
tungsten na gold. tin ikoreshwa muri soldire ihuza ibice bya electronique, tungsten ikoreshwa muri vibration of motors, gold ikoreshwa muri connectors ku bice bitangirika, nayo iva ahantu henshi harimo conflict zone cyangwa se intambara. Iyo bavuga blood gold ni gold ifasha warlords n'intambara, ubwo bivuze yuko ari zahabu ifasha abami b'intambara mu karere ko hagati ya Afurika. Hakaza rare earth elements harimo neodymium, dysprosium ndetse n'ibindi byinshi biva mu Bushinwa, nubwo bidakunze guzwa n'ubwicanyi nk'uko bimeze muri Congo. Bifite ibibazo bikomeye harimo ukwangiza ibidukikije, amazi yanduye ndetse no kwimurwa kw'abaturage. Imanza zafunguwe kuri EIPO cyangwa se ku ruganda rwa EPO muri 2019, imiryango 14 yo muri Congo yafunguye urubanza rurega EPO, Google n'abandi bashinja companies gufasha mu buryo butaziguye imirimo y'abana, kutita ku bapfuye cyangwa bamugariye mu birombe bya Cobalt. Muri 2025 habaye urundi rubanza rushya i Washington rwavugaga ko Apple ikomeza gukoresha minerals zifitanye isano n'ikorwa ry'abana b'abantu bahatirwa gukora. Hari n'ibirego byatanzwe mu Bufaransa ndetse no mu Bubiligi. Hanyuma Apple yo ivuga ibiki? Apple ivuga yuko igenzura smelters zose zizwi, yakuyemo abatemerwa, ikoresha cobalt yongeye gukoreshwa, yategetse suppliers guhagarika sourcing iva muri DRC Rwanda muri 2024, ubwo no guhagarika amabuye yose abaturuka mu Rwanda cyangwa se muri Congo, ashyigikira responsible sourcing. Apple kandi yavuze ko ibikoresho byinshi byo muri 2024 byari bifite 76 recycled cobalt, ubwo no kuvuga ati niba iPhone zishaje zaragendaga zikongera zigakurwamo ibyo bikoresho bikongera bigakora andi matelefone mashya. Ariko ibibazo bikomeje kuvugwa, abayikosoza bavuga ko hakiriho smuggling cyangwa se gucishwa kw'amabuye mu nzira zitemewe, bw'amabuye ava muri conflict zone cyangwa se zone zirimo intambara, mass balance accounting, ibikoresho bishya bivangwa n'ibyakoreshejwe mbere bigakorana kumenya inkomoko. Ubwo no kuvuga ngo ibikoresho bishya biragenda bikavanganwa n'ibishaje, bikaba bigoranye kugira ngo bamenye inkomoko yaho biturutse. Supply chain ndende, bivuze ubwo amabuye aca ku bantu benshi bagiye batandukanye, cyangwa se ibikoresho bya iPhone bica ku bantu benshi bagiye batandukanye. Bivuze yuko Apple itagura amabuye ku bucuruzi, hakaba hariho abantu cyangwa se level 4 cyangwa 5 hagati yayo naho acukurwa. Ubwo hagati yaho amabuye acukurwa ndetse na iPhone harimo ibice bigera kuri 5 kugira ngo amabuye abagereho. Bivuze ko kumenya 100% aho amabuye yaturutse biragoye. Ukuri gukomeye kuri iyi system noneho, minerals ziba zihendutse kubera imirimo ihemberwa make. Ibintu byose ubona kuri iPhone ni imirimo ihemberwa make ariko ikagura menshi. Umutekano muke abana bakoreshwa, kutishyura ibyangiritse ku bidukikije, mu gihe abaturage ba Congo bababara kampani nini zigumana profit nini. Ese igisubizo ni iki?
abasesenguzi bavuga ko hakenerwa recycling nyinshi ngo guhongera gufata telefone zisanzwe za iPhone zishaje bakazikuramo utwo tubuye, blockchain tracing y'ibikoresho cyangwa se gukurikiranaho ibikoresho bituruka neza, gukaza amategeko mpuzamahanga, kurinda abana, amahoro mu burasirazuba bwa Congo, ndetse no gushyira mu mucyo kwa kampani zihuriza hamwe aya mabuye y'agaciro. Umwanzuro ukomeye w'iyi video: waguze iPhone nziza ifite kamera nziza, screen nziza n'ikoranabuhanga rikomeye, ariko ikibazo gikomeye ni iki? Ese ni abantu bangahe bishyuye iyo battery n'amaboko yabo? Ni abantu bangahe bishyuye iyo battery n'amaboko yabo, ubuzima bwabo cyangwa amaraso yabo? Ibyo ukwiye kubishyira mu gaciro. Apple iragerageza kurusha benshi, ariko sisiteme yose iracyafite ibibazo. Nta kampani iragira supply chain isukuye 100% mu rwego. Hanyuma ese wakomeza kugura iPhone, cyangwa kampani zigomba kubanza guhindura uburyo zibonenamo amabuye akora iPhone? Mwari muri kumwe n'Ukuri Official. Mugire umunsi mwiza. Don't leave without subscribing. Murakoze.